no sciatica sa sciatica no na eso sisi fa usire mu na kokoma kosi unase sciatica yade no intrimu yade atwum yaye pa wanhwe ye obeka so tie duro so anase obi atowadu sciatica no sa na tie ama manfo dodo no na academ na 21st clinic baye wode sciatica duro kan mo no na dodo na epie ye ne wode wo mo ho ene mmerem se sciatica no bi aka ho a ba bia metumi akamfo ama na anwumre yi 21st clinic nkutu na obetumi atu sciatica yade na se na sciatica se wo baye anya sciatica nti no wo baye o nya sciatica nko a na mom yade bibire bia na firi trinua no kozu na se 21st clinic so obesa ama ho na watu ase prim se je besimi amwakọ onwuma so na wode bibiduro ena sasa yade emfidie ahodo pinu a ena wode obefa massage ne ade wode wo famu yenko 21st clinic na yemfenko famfidiem massage ne ade no 15 branches ena wo amo omanga ne ma ne sayonti no wode wani echemu okumase ehwan overseas alpha radio chemu ho a 21st clinic kosinye mini oboase council quarters court junction ho a obehu 21st clinic na East Legon eno so eben America House pa Domi Green Hill Street St. John's Achiro Eco Bank wono eho na obehu 21st clinic tema kaso atakwata krade kofodua nkoko sunwane brekum wanchi tachiman enkransa go so debi su dwabo so 21st clinic osinye mini 0540311311 0540311311 yekọ no mizo aperativo ka ho 5G meza ni nyina edi ehim ni nyina ne se sa drink we no enye morosa eye drink emu da hopa na emu no eduru mango flavor no mizo no ede papa yesa o mizo miss fruity eno so enkoda no eboa wo munyini enya asam keto akra na 5G meza no waye adwuma wabre be ma konsie no asesia no wagye konumbi na honam ya no nyina konumbi na paso nkomo enso enye wo de sa na 5G meza no etem aperativo no ka woye bibini anase woye broni aka Italy mem na wo free spices ne herb no fruit no ayemu maseten kom yenkonye kono aperativo no bi na akoda na fo yentrotoa wo no aperativo ebo na pa ema no mu fie konkan no aperativo na emfa enyi wo mu every masters limited Obasanjo akwante poso Accra Girls wa na ubenya aperativo no bi na wato na wode edi wujuma ye no mizo ye no 5G miza eni aperativo no bua ebeboa ye yie papa 0246 270-221 0246-270-221 na nyoma enkonkai enfa MIN yenom 3A heba yenom 3A co capsules coco master 3A heba center wono ene kofa edeba adwaso na 3A co capsules no abeboa ye papa ni nyina ne se tu coco ase coco no woposa wani aye wisi eduru ba bia de chia bonso wode wani ato mo maso chok eye coco ene yesa no efise untumi hu ade emfira kiri coco no eba wani so memanyoma edane papa be ma konsia no a untumi ento atena ni nyina ne se amaman abegina usisinim eye coco ene kofa sa de ne ba uja wonan ya ne moja mu ba koko no eduru ba bia na yemu atim eye koko ye ko ne ekonom 3A co capsules koko master na atumi atu koko na se ba bia to ndo tunro ewo man Ghana biada ubenya bi ato ye ko kolina ka ba dani e ba Misty Heba ni happy dank ubenya bi ato 0546 107 107 0546 107 107 ye ko ni ye ko no 3A co capsules koko master ni fantu ye koko ase na nyoma enkonkai kama emfa emaye yenko computer so dwede ma de oba no anya atrase. Okay de oba no anya atrase dia ye ko na ye de akoyanim na afe enyoma akonkai ye papa panipa memo akwaba yaja empomte say me pacha radiado ma okasa ne munye duru stress ne de onyafo beduru asa no ya na eye ni bresem papa e de be ne wakosem ade abeda Asem Mpe Nipa say ye mwa me pacha wadawma me yere ene abrantie bi san okay twa kakra sima ba ko pe na afi yenko enko yanim kakra wate yenko emfa enko yanim yenko prophetess Dr. Eunice Holatu. Prophetess Dr. Eunice
Olatu ene obafia ha ena mbusa se na doctor udin ba akono edu ba bi na abo no ahwe abeka ketrema na sele wosika no no akono time na me de me ketrema ntimi bosa prophetess Dr. Eunice Olatu ono ena pani kwankyerefo prophetess Dr. Eunice Olatu Herbal Clinic Davi ama ena meka na asemi Davi ama na Davi ama se habaduro eno de sa yade sa habaduro no yema yani enko ho efru se afei ena waba ano ese ano enam efru se wonim dia ede tete haban ena wo bompa ye esa edita achirim eno ti so kase wo sa yade dia eni achinyidie bia eni ho wo se brei na wo fiti dwumadia so na wo ko ye nyinada wo sa wo mo ayade free enti yema ye hu se sa brei no prophetess aba wo ba ababeboa na watu yade ase wo se diabetes no arthritis no obetu ase na wo de amawo na cancer bia no a ewo ni paduam no obetumi ayi afiri ho kidney cancer obetumi ayi afiri ho kama wotu ase mental problem tete obi a wabodam na adwene no anya adwuma ate safo na yira Dr. Prophetess Eunice Olatu ebetu yade no ase na wode amawo seduru babi na wo so paade a obetumi ama watwen wafu esoso a obetumi ama no atwen eno ti fibroid wa doctor say prophetess say brei na wontu ase emfa mawo ayija ena wowo kunadu yadom school no ena wone no eben pe ayija kunadu school no kunadu yadom school no ena wone no eben yefre prophetess Dr. Eunice Olatu Davi ama ewa homa trufo we so 0542 926908 0542 926908 yeko prophetess Dr. Eunice Olatu Davi ama ho na yekosa ye ho eyade dank herbal complex na dank herbal complex amafo dodo no a ena ebo onsam hia edema no amafo dodo no a ena dank say abedum Ghana abedum Kumase na dank ba ye no omanfo a wasa wo mo yade no eche otwe hunwi adanse amanfo die nya asam ketwa wona woto mpoma etwene wona wonsisi achia atene eso etene na enam san yade de dank emfa twene enifikire efiri se enam san yade no akasa de wotenete enam san yade wotenete pa dank se menka ncho se obi akokwa afifiri no nyina da wobetumi aboa dank se menka ncho se ojonso na wo chem obre foni chirem ewo dank herbal complex na ekotu yade no asem yade ahuduo pinu a ena dank osa enunti ye ko dank aso ye ne afom kwan de tie pachi number 2 one City Life Hybrid School no ena ebe ho ye ko City Life Hybrid School no uduru ho na ubusa akodawu paniu obeka cho say dank herbal complex eno ena ewo ho no pharmacy shop ne herbal shop chemical shop bia no ubenya dank nupa bi na wato 0244 017556 0244-017556 and 0266-593330 0266-593330 Thank herbal complex and bui papa Penipa mema wakwaba mejo so ura pom te say me pa cho Awurade adom wakosem ne say ade abeda Asem Mpe Nipa se enko wo ha me pa cho asem we de me ba ha nwumre ene se me yere ene abrante bi san anka ekoya awade ebra na me yere wa kwantuom na oma abrante ene abrante bi esan ye me pa cho woni abrante no esan ansa na wo be ware na na ansa na me ni behia ansa na me ni behia odi kan ni san anka omo be ware ana ekire ohun se abrante no obi akowo wo no obi wo ho na otwa ekire saa temo ameka sei na odisika ama abrante ne se onto kokofuo se de be ya se koba so omo ware wi a ebetimi asoso omumu afi abrante no awade na enya amaso a sika na yensanka kokofuo no nso a bepem na emfie num ni enti me hu ne se ekwan bi so no obu me yere kwase a se waji obi sika se obeto kokofuo na emfie num ni kokofuo na yensanka sika ne nso a wonfa maye ana ye frɛ no nso a onye nipa wo frɛ na mana ka asɛm sɛ otua sika no na sika no ye 110 million ene kodi no ho titi sika no titi sika no enti ene yanka 11000
ene kodi ne ho na mfimfino otua emu 2000 ma ye 20 million efiri ho ye frɛ na omfa bio wabu na som nua ana anwumre ye yes ye de beba bedam no maka bia ma ye okay na wobi beka se abrantie na se wani afechiro ho wani abre ho eye se obeko age oba no de na wo yire ne wo hi ankasa wo ankasa na afi obeko age sikai me pa chaw me yire ewa akwantuo wo fa he sesi ade o Dubai enti ekwa bi so no ona awro ne mpaboa ne ka wa hye o se me pa chaw an ona soma ona asoma minti owo humane so wo humane so me pa chaw no okay committee for the because abrantie na adai okay sikaba otebenka memwadwo sikapa yejo ye sikapa na ehe na me ne o kasa free me fa show Dubai ene ukuna emprempre wona na tie awaware no akosem bi a wode abeda ye no ehwehwe ya so na wose wo na asoma no na nyame nchaade ene yenya we asem ni nyina ne tofa bom ene sei me pa show me da se para din shrao na ne tofa bom ne se ne emira kan en me ne brante bi san afa no kwabena opon free ai koye awa me pa show free akomadan kwamra opon free akomadan me pa show an yentie wo bapa me pa show me ni san na ya ware kwa so edi be 2 years anza na mi ho so no oba bi akowo wan kan kire me nti oba na ma me message but edi kan no na medical man ska obeka akoko ofu ho asem bi kire me te koko ofu ni ye kama pa nka wo scan ko beto na pa ni se ofu ni ye 90 million efu no no 5 acres ena me so okay ene nka meto because me ni je efu mu adwuma wana eno krampo no da chen be bua me ne me kunu ne me ma da chen ebe bua pa nti meto ena eja me seniska nti me seniska na anso nti madam fu bi nso kra bo me bosia 4000 ena wode koma no nti wefu na nkasa do oto no 9000 ansa ne mu adwuma no osi kokoo ni ade nti eno nso me send 2000 na just akwa 11000 nti afi nkrata ne mbla wasi nipa na otofu na tukwan nipa na tukwan afi de mi hu mi so asha se mi diska ne koma mi di kan frɛ ne ma me bo na ma ne se ne ba ne se kokoo bi bet me mpɛ manson nti wone ne ba ne nkasa ontumi nya o ma me nya na ma me ne se wate nti ma me ne frɛ mi so ne ne ba mo hwa homa no sikapa hello sikapa Ghana for my friends him. Hey, and member be so yen semu. Wabad di sika twitwiri di ente se e dia brew. Se fato koko, fato ajapade, ni nyina da chi ni di ho. Hwe. Sika pate menka. Okay. For sika no koto koko. Na da tie nyina ye ni di ho. Okay. Sika pa wote menka. Hello. Nkomo twitwi na ka na homa no mu da. Koto koko bra, kwabena pon, akoma dan kwabena pon. Koto koko ama, sika so ama, eyasem o. Eyasem pa. Enyasem keto akra. Okay. Hello sikapa. Apa pacho. Nti me so mama wo fon so nkɔhwɛ. Ma wo fon so frɛ na osimi kɔyɛ adwuma wɔ ha, mekwa ha odedede sa afɛ de ɔmo frɛ ne kora ɔmfa biem. Afɛ nso no me nso me frɛ me ka ho asɛm kyerɛ na ɔnka ho asɛm. Afɛ ɔno ka kyerɛ me sɛ me obetumi ayɛ made ama me wiase kora me remfida. Na kyerɛ sɛ fuo no me di agora ɔbɛtɔn. Afɛ wo hu sɛ mayɛ serious afɛ na ɔyɛ sɛ fuo no nipa na aton ama obi na me sɛ waton ama obi dia. Ewo se wodi me sika ma me back. But sika no so a sika no on paso de be man kokoo no so a wanto nyesa kokoo no se tro wanto kokoo bia na wa ma na busuafo aso ate aka se me diska koma na ne bla panyi ye ba akọ ya we ne ma me ya we
ebusuafo ni nim ahyase ni nyina but aso mo abu mo ani agusu boy no so frɛ na ɔmfa ento o frɛ na na ɔtoto paapaa so sa kyerɛ sɛ ɔmpeke yɛ kɔkra. Okay. Na one no tena ye Enti me ni me kunu ka sɛ wo so ogina mo ma me. Me pa twon fie mienu pɛ. Efie mienu pɛ. Na one ne wa pam ankasa efie mienu na wa kwantuo ma na no Ghana hansa na ogya ne wa. Me pa twon ana je so one na net da ba akum. Hello? Oh. Me pa twon fie mienu. Na me se Ghana uja na ha na ukoye nti ukọ no on na koja ukwanye sa. Sompa FM. Me pa twon da bi. Na ne te da ba akum. Me pa twon de kwaye ne se me papa ba ko no ye sofo. Aha. Eti ono na meka nse mene ne ye kuro so amene eti ono na edi ablante ne ho adanse ma me so oye good oye kama eti edi nkomo for say aware beti ya ndi ya anya se bia aha se bia ewomu a ba me na se fu oni se japade ne ane ho hia bet me pe obi a obetumi aye den aye bia ma me ato bia ma me keke na se enne ma me di si ni so sa wonto ma me sa sofo no a odi ablante ne ho adanse no woi. Me ba chon de si ade minim baby a wo de na se sia no be ma no ankasa no kwabena pon no so wei kwabena pon no ye adwuma wa sankragua ho no ba sisi a no so wa free ho minim baby a wa free ho ko but na adwuma no company o ye adwuma wo be minim company ni dim company be no ye adwuma wo amajaro ho na kwabena pon ye adwuma me pa chon uka se koko no wakoto no fa ho krata ama wo no di asem no kan e o ka tem se nipa na tukwan o di nipa na tukwan fe do si nipa se face camera no nya nkrata na asase amato a tuaka obeye nkrata o si nipa na tukwan fe de o si me face camera no nya nkrata afe do di busy sa me ko ye adwuma me ba o de sa tune na oba Ghana no uhu no fili anase oba Ghana me ba Ghana no aha wo frɛ na wo mfa Ghana kramba wo frɛ no kra wo mfa enu asa ja hokui me pa chon o ka kire na busu afon se no mo kan e me ka kire na busu o mo ka kire mi sai me nya abotre o mo betua ka de be ni asa asem na o mo kan me ntomaso because why na gitum so betua sa na busu ya no okọ mo na so akoma dan wa na me pa chon man ko mo na so akoma dan ho me ne bla no ene frɛ sɛ ska na mo betua ne bla ne de ono de ba kwabla ba sana ne bla ne de na ne maame ne din de amananta ne maame din de sɛ amanyanta wo akoma dan eye kwabla pon maame a wo nkremu ma akoma dan nkremu mu no wo okay enti wo mo de wo mo anka hwe abrante ne ni sika no fa ne ho ni omo de omo anka hwe maame ne ehye ase nya maame ne tumi mfrɛ me kranka bibi nkyerɛ me da eno kran ne ha me ko asase no maame ne me di kan de to anim sɛ me mpese ska we bekwa kodi ubansi na ebe ye manso kwa ade ne ye me mada achinti ɛna me pese me ya ade no awale sem de emfanto nkyɛ ade ne ho hia maame ne gitu mu nti eno kran ne me senka maame ne kran mfrɛ me nka bi bet maame ne afa de obi san sɛ me di ska ne maade ba ne so mfanye den aso onim ho hwe kura biem enti bema no ose obetua na wontua Osei na obetua but sani ono ya den 5 years no ka so obetua nko ya se ohun se mini obi enti no opese obu me kwase akeke okay ye wa brante no voice wa na ye mo abrante no voice no ye mo abrante no voice no okay ye mo abrante no voice no producer na twetwen komo yenti abrante no so no du sem okay me wona le to fu no no Sompa for body for na create communication na me na communication na e da me call ho na ko so say that to internal up to Nipa no and that okay this is the situation at hand
Let's also be able to. Ma twema ne kasa so the be am so be take them me san kan nyina kra na ni amepe the personal money na me the amount na me no me ko gi loan bi wo SG bank ka kra dey kan me apply loan e di PSK yi ma no to me ko apply loan no SG bank na me di ka so me kra ko take it me ko gi loan no e wo swami no. The time came from Swanholt to Swan about the year and it can by 200 million. My canaya. And Gamma watch him at a kind to only have a treman. And could see it next month or the following 2 months. Near me, Canama. I mean, my last Canama because mind you, or a girl in the minute. It's between me, Menegano, and I think it's going to be more how to sort that out. Me pacho koko for another hand. No, I think you're very Enti utuaka eye ho krata. No, ya nyen krata. Ana su koko na hye. No, men ka ta hye o. O sa ede. Nipa no na hono. Obe, na me meti asanku ni transfer bi fi oko be bi fofo. Ahanti ma na mai na me to ku no opa echi kon. And na ma obi fofo. Ofa echi ton afu no a watama ne ma nipa foforo. Yes. Aha. And I me ka say ni on return ni sika me ma me. Metie. So auntie always send this camera me no. And I me transfer the bill. So me start call her back say me call this camera me for na sa do next. Na den na si ni fi ashi. Yes, that me fi na me oye coastal. And also cool. The me kwa na ni fi no. And then me coastal na me adi ni na ashi. Ah me call so ko Pentecost. Emma sorry for na be say na nyema. And also the nyabo tere kakrama no. No be tie kanama. This kana be 600 million. Nyen to na bibi. Meni nie. And also the nyabo tere be tie kanama. Na me Ka be 600 million ayede. Eno so ashi. Ai. And also wotse ukoje sika o bank meboa. Yes. Yeah. And I say sika no so koyira wo trotro. Yeah. Medical check it from kwa. Na oba na nkasa no woni ni ji san komo we da ben o mini ji komo we I think about a month ago oni ni kunu no mini ni kunu ne me bra pe ni na mini bi na chi me e ji san komo no and or the to me van say sofu yeah sofu nam na so na ni no. Nti ono ka se na me so me neta stop na e di dan ko mo se e ko mo bi se na me ni me on ne nkapa say between June and July no I will try my best to get the money and pay out so that they are me grandma from the game and I mean Mr. Asem Mpe onya sure say because asimo okay onya sure say because of so ban only can na twempene nti na why wadwen say sika no de buy na so wudi kura enko baby a enti na wo kika sansem we because sika afu a wokoto ye nipa na to am obi wokoju sika nipa no dan ahia ma ni sika 600 million as fine na wo so wokoji loan wo banka trotro mu so sika no so akwa yira anajo ma na sembe no oh no kana ayira na sana kana ayira na ya anajo ma na sembe enne no me bao eno no kana ira no me catch na enye ne hwe ka me catch ni te bia mi sika ira ba me make sure say how me make ya 5 years come enye sa to when me for me a e ka just tell you ska bet enye ska tem okay o USC 1cent ese koko ama sika so a kaskala ayasem dan so ahye sika ahye Sompa FM sika so ebeje no so amedu so ame run about to sika na ni 30 minutes kura eno so ayira hey amamfo nim trutwo ekwa bi so hey na within the hours of way kuku there just all sika benya bi ahye oh amamfo bi nim trutwa
Omna Samuel. Anona me amo fasia o asafumula beti. Ose asemo de pantoma. Ose asemo de pantoma. Oforisuo on se mre ntino. Opani minim de ntikro o me kata wani. Adentra. O yiri sika ya na obagye a na o me kata wani. Onye bone, onye hwe ana oba ne twempra. Se o yiri. E de na o me kata wani. Eni kwase o me kata wani. Pacho so atia ono no de oyi obetra ayen kata nanim wo na wo da kama wo yire ana na me kata wani. Aye. Enfa no to baby. Because wo mokro no bia. Okay, all the same no bia na wo na nim de ntia. Wo momo de ekwan bi so no. Okodan ka but ekwan bi so so stay away kakra. E wo kwan bi so. So what I say. Me de na pese mbusa se na menim se e bia oba na kwantuo no. Ebi abeme na ire na man power of attorney. Oh, man power of attorney but e do maybe one ma obi ko ba bi na de be ba te se krama bema sebe krama bema sebe bema foforo oba one na e move one way mema mienu na ha na kwenti wono de wode abeda okuta power but wode abeda ye no ye mumua papa yi. Okay. Ayemwa no e wo kwan bi so minim de ntia me kasa. On se ewiase no de ye kan nyina na se na minim se be me be kase oba na kwantu okura no me kura na sponsor na ma oduru na yedan wagya me ama me sika bi akwa akodim short ase ba ma me kasa ase mo se oni be mate oni oba te ye wo sika gye ya de ma me ene wo sika gye to ho gye sika ya de ma me na fato ade ma me no enye sika sebe ye udi show botom e de korea confirm ne no ma wo be me anadwuma na sema wo kan masa gye sika koto nkyere be ankyina ma ede na obekama sebe no ma yede de wakika kika na o ami brofu ye ode nna mi masa wonya de okika no tie eduru mebi wa mamenka sembi wodi obi ka ne se asem ne kwa akodu baabi ne mo metua 1 year metua 2 years metua 3 years te se maame atai a the case ba wakwaje enwa ba sika ya besi ne onu mom kokoto no so afa lawyer we asem papa de na koso wi ase meme hu ne koso wi ase seje o voso hu mi hu ade koso we kwa ni wu oba won ne tie sebe me sade o mimi ntimi yu wan to kokko bia aya mi gwa se de kokko be no koto ya onu kwa we ma wo se defend papa na o se sika na kodi on na yi ase ina sika 600 million ase manini wani wan ya se hu ye se wo defend papa no na minim ebi na producer se fresh papa na sebe ayi ko hye ye ne no ma hye no abusa se ampa se abrante de sika bi bre no ba dem pesa me kan se ponko abada mani ramodam asem na kwa koduru abrante ne maame no no so sofo bai sofo ponko amana za wan anya sofo wa ana na se ko chirem se sofo na hwe na obi ko kire se wode beto sofo da bi na nipa nso de kwabena okay be dem kwa menye me no papa minimum no papa na sofo no de kwabena sofo de kwabena kwabena de so kwabena de so dabi kwabena menya dia menka da atoda mo nyam sei papa minimum no kwame bibia papa minimum no na chosa ko bo sofo na nyame ampata na de wo tie ko de wo ka so bia tie ka who da oprematu manya sa enti sofo kwabena kwabena sofo kwabena sofo kwabena wadam openi for bibi so wa bacho na do ni mo ano no sofo kwabena sama beto wani mo adaroma ma me a o baba me ya ne twetwe nkomo yi monkeka mo asam na bedura ne nya aka ho monkeka mo na momfa oba no hwe Dubai akomadan Dubai bra wo mo bra wo ho no enye yize we obai onya de onya anwie ya o ma yo abrante wote yi sese na ya se bon tokontoko na we no ye kan sa Dubai oh dabi o se sai oba ne enjai na Dubai sai ai na fi asam ketwa afele ko boso me anu ko anya yize because me ni nwia bi o ntimi ntan 1 week kura o nti de ade na koye no so anwo ya be sese abrante ba modern na fasika na bra okay abusua fon fasika de wo hwe TV me se bia no monte munkonko ba mane munkonko ba mane po kwa bra bla o mom dem di kawo edmom ya de kwa bra bre no me do free mo acharba to bre no yo Friday bla wa da roma de
Friday you be share mango abre wa. Bla you be say abrante no. Producer man Friday you be share mango abre. Abi e kokko. Why? Be me adwuma wa ya. Bla wa dawro ma ni kwasem. Abrante no sika no nduo. Oh adai. Obetu akamna. Ah, obetu e be ko ne maame ho. Da abrante wa bo pampers o. Wa bo pampers. Obi e wakogi 200 million free swam ya. Swam ya o. Etu run about. One run about on kodo she ho. 200 million ya. Journey to the west. Just a moving where that. Journey to the west. Chef in ko yi. Na bla obi so wakogi sika so e firi so ahye bla. E be ya yem patch o na bla ne yire. On vanchira ontuo. Obetu akamna. Ayi se tuo no e ko chen tuo. Diba yam. I saw the trouble. Nye tuo say tuo pay o there bi. Oh na say wo tuo kama. E tuo na primary. Na primary. Say tuo ne ka nye. Ai. Da bi nye tuo. Oh yes. Nye tuo pay there bi. Oh. Da bi. Ai we no. E emphasis kan ko tuam. Sako fo ba che sika ne tuam. Na kure. Na just sika ne sen bi. Fo ba che mecha o. Because sabenye. E no so fa. Omo we abrante we no ye kan yiri no antia. Oh yes. We first first attempt. Etire na anwonafo ye omo kasa bi akola kwaji. Boda boso. Se o de the board to boso de Oh yes. Abere watia. Ofoso be ma abrante no betua sika no. E wo se wo tua enya betie sika. E na wo me ne wo na twempena. Me de menya asempa na seti mu popa. Me pese ye da che si ye. Me hu ye be ma kora na di sika ba. Na wo e ma ye bua. Ka kire MC afo se mo fa picture na nto so. Ai, omo fa nto so ansa. Nyame ya domo a. Ye ka ne ye ne se wa anya. Na ekire ne ye ne na kasa de be ya wo no ankasa ne ho beto no. Ofoso be ma me se enya abetie sika. E na bie mu nso na wasa wo be ma no. Wona wasa wo di sika no krampo ba kwan bi so no wan fa ma me wo ba na me boaboa nkaka no. Wona ubeja de na to me so na me de abawie nso a wo ba be ka kire me say na e de ben e na papa na efi ahye ni koko sika ahye na ne de ahye. Ofoso be me ti da bia ya na me ka se ma no empeja sika ebu odum fa ma be ma se wan fa to ne ho ana se bisa what I say me ka na me nua me ma mo bia kire ne sigu me so wa me se no kura ya ba ko pe wa dia ni won hye wa ba wa ne wanche wa ba se wodi sika ne che be ma ne dia fa che ne me ni asem bia me dan ma wo ba oni sika ba ma me si ma no oba se wo kita sika na wo si dan se wo to ship o se wo to car o se wo kali sika mo do de che be ma na me ni ho asem bia because omo che ye sika omo che ye japade eti so oba wo che be ma de wo firi wa kuma mu na de che no na mo se je never ko ye japade we se ma me na ababa wa no so kwan bi so ye big mistake o ma me ti ase onua mema no mu bi ti ase chesa wo mpena ade ede e wo ayi kokoam ena kwaku do so na ye ode na enti no wadwiri nyina ye medi ono ana meko ono ana be wale me hwe be ma sa wo de ka wa sha okra na ye de na won sha wo ka wa na watam sika 5 years ago sika 100 and something million enya be tie sika sawo ena ye kika na se me kaka mo se na enya sa able wati nkasasa me kasasa what I come kasa mame omuna sa mo ani osofu mo kam kasa mame osu mo ba me kam kasa mame what you say amanu sika ni wo wa me say wo so no wa adwino mo wa ya de mo wo wa adwene yusu sika ne fa ya bibi na sa wo kotoko wonim so baba ga na ha se no manti sika no wo twa na bra wo baba ha se no no ana so busu bia bi so ada se wo ma me ana papa bi so ha no de ya enya bia de nkoya na eti mi di sika ka cho ba ne say o musu tam sika mo odumfa wo mani to be ma so what wo for so be susufu ani to be ma so say be ma we de be kwa kan na obna sa mama menka oh afachi ni se kwa do na o mama menka unti me chache me I am what I'm saying
Yaw bema bi so on so a wasi ne yiri dan. Ada o ma make sana. Yaw bema bi so wasi ne yiri dan. 0551 931 0551 931 0548 931 Hello. Udi baby afrefre. Oforisuo random for the watching. Yetio. Okaza free. Ebu o sasa yetio. Oforisuo untia me go to quotation everything. Na quotation no e Job chapter. Hello. I did kind no message did kind of sound. Maame no ene woni abema no mbae no. Anwiafo no koko no. Wakasa no na nia jo papa wakasa to grow so. Dam me. Okay. Na me ya ko. Dane ho o quotation no na ye kure peti dane ho. I may say in Job chapter 32 verse number na says the ne kono na me me abofa na mo nkokra enti na me to me bo aseme maamo na me shuru se me kladie me nim machire mo me ka se won onin chere enkasa ane na ifidudu entri nyansa amba a eye odasani wore ma me fancy ifidudu entri nyansa enti papa no ohene no de waye no esan so akonya so nti e no waye saa de no a yen no ye di aso nti ne de ne fem e na ne wo ka kire no so no minim se e ne kwan so na aka ya kukurudu na de kasa ye no en kasa sebe e ne wa kasa kukurudu so ma ni aje esuru bi ani fa kukurudu kasa se de ka che ti moti no fa kukurudu e juma no na yen so de pa bota wati wo be twima ko ani se na ntanye ye na woni nya me nya juma nya me tiase. Hello. Yeah, Oforisuo. Yeah. Na Majo Osei Nipa. Osei free de me ka se fisha. Yetio. Sian. Na ta sem na me so me kem. Okay. Yen fa ne se na ta kokro lo kra nyo ma me ne ma wa odia. Na woni amu ye fro ba kumu ma ba se twed aya kan boni e wo mi se. Nan sa ka se abia wo ma me modia. Na o se won kwa wa kan tu kwa o da o tibua no bedwin se. Ena me chairman bi so be ko ma hene no ko e de ma na sa de e woni sentina ya po na sha hene no se ne be ya adode de bi ba mu be nya bi na wo ya branch a wo se abutua ho nya na pe ko to je mu ye na ho abutua ho ba so ntina na ta wo nyene mu ye na ha wo nye de ye ira ma. Okay. Hello. Oho. Iye. Ewu. Kwajo. Asem Mpe Nipa. Mamcha wa mude wonyina. Ya Jos. Ana yire. Kaska seka case kana shiu. Ashi. Ana first case no. Ni wote nana ebi na sebi we koso na bia yesi na na tiato. Enya ngonwa. Na tia. Ana se one ne he no. Omuso omo ni ko ba ko pe na so omo ana. O na aga. Kaka da nana no mo afaka mo di mo kwatu wo mo afa fo afre no mo afaka ni mo ko se na no se no problem de sikana titi na e dia bo e de kina o discrimination de so ko to de na di e dia bo man pa that Kwajo space no. Hello. Baby afre udi. Never show your friend things here. Yes, make a sexy quick won't quit here. Because a friend make a sexy quick won't quit here. Okay, quote you. Make a show make a face one be. Sompa FM. Mano, the me will say, what is it? Me wa funia, obi wo hokrana. Na onim mem. En onwa be fojo. Adi amane maame ni ti o maame papers we ye e bia wuwu a me ni nuanom no fine said ye wuwu a na me ni nuanom no yafa
nti e bia maame ne de na agye ne se eye oya ma ne mani nyina nti no do di kwa ahemfi o ma ahemfo no e ka ho se o mo support mama na ye but na e wo intentional ono aka no wo nti na mo de yesa nti o mo mpene mo awo no mo nji o ma de because mu nyina na ye mo maame ade nti o mo point ne nfa 50 acres de nipa nkoro metumi ache kama pa hello udin baby afrefre me dey the ken me ka sa fi chat advance seko siki yentie we dey abulatia asem o kan si second case na me ka saka class up se ni obia ono no ni nua ba di sika be si nso se o si edan fa ma no opani u be fi a we si ho no mo a ene plan ani pande man so on fancy tie na ono de afa ho asi ni bi okuma se nipa mi no na minim ne saa nti nipa papa na be ma no wa nhia ai oba no wa nhia ya momo kasensi hello udi baby afrefre the cafe plus on to my asante ba kwa ya chia nana se kwadwo be kwa amahene mame ne fa so adawo ma chia na ma okay mate o ani me de ma se ntia de mudi ka ka no na me se me chia ma ga na me fo ade o hene yere ka no so de me ka no se ma me no ya de so wale fofo ana wode ajapade ne ma ne kura anka ne ma no mbeti asia na efise papa no oso de ade na ma ne ma ene na yire enti me ma me no oni tu bia so de ade ne ma ne baba ko pe o signal ne baba ko so de ade na ma na de ne ni wono ti se o ware ye no papa ni wu ye na ma me no ware ye no wo se media ma ye we de a chemi ku na ware no na akasa na na ta no obeti asia na Madamase. No, okay. Ye fa ofre no enyina ensia abrewatia. Ofoso be ma yenko Facebook na yadofo de kakra omode aba na ye monitor Robert Ewinsi wode aba wasi wotie papa na nabafo awu anso so ma yenyina yadwo ohwe ye edi free UK Redditch ye da se na Mary Boatin wasra pai no je se de ekoso ha ne bi no no so de release stress sa no Abigail Sare waso osofo J2 wasre papa wase ne wa manasre pa osofo da se nok ama enso ma yenyina yadwo na your program we your best program among others inti or catch Yankopon se osrena on shra pi na ode we free BBN na ede eba ye sanso na na ba fo awu ya kan wo de no Abigail so fo de ya kan na Asare Labi Emmanuel was say enye se wo hwe program we se nkwan na mum etimi mane release stress yankasa abibi oba nso mo na samwane pokwa bra wono me kono ese na ni agea menti no ono so mutse mutimi mane sere senti odo ye nyina papa ye Yankopon enhira ye na Osei tutu Emmanuel ose odo ye nyina ye da so mo asamwa wakonta waba na oyibo Boatin so hwe free nebehin ose we enjoy show ni pa ewo ho na wayi ageni Boatin wakonta waba wa benti wo se wo hwe agonta me hwe wani wai wadaro ma ye nyina na ye hwe wani mu eti ya na waba wai be che ye bi wai ebusiafo ye ka cho so how bi a wo amane bi a wo no Asem Mpe Nipa ya wo ho de ma ye ma na ye 0243585878 and 0546883287 and 0552095593. Yeah, for happy birthday nkoma Precious Ajenim Boatin dodo na friend Mami Brago oko school Precious International School Kronom Trase wojina class 4 ene wanya 10 years ne papa ene Mr. Ajenim Bioya Opamontadi Master Boat ne ba eno no ntino ose enkanche Precious se odana koma so osombo edema no enti onkoso anya abofra pa Yankopon hira ene nyansa ne nimde ne hunu mu esi ase na Precious so papa Master Boat se yen sre free Yankopon eho emfa ma oso odo pi happy
happy birthday to you. Ye nyina ye nso ye techra ye de Emma Oforisuo. Aha ena ebre ebema ye de Asem Mpe Nipa dwumadie no ebesi oti omuna samonka odifo Pokwabla David otenenka ohene yire maame yeboa akua asuama bronya woya abrewatia ena otenenka editwa atoe bema usu kantankanka chief executive producer ono ena hihye dwumadie kama na yetumi edi ebi ebre oni suamu ade na ya mensa brampa watafrija eka producers na koba jesi sempremu banso ni dehye kwaku yeboa eka dwumadie ne ho anya asaketwa obi bia kwani ansaso oboa ema dwumadie ekoso MC afo nyina Dr. Slasen Kansa Buffalo Soldier ene omama kanyina no yeda omase kofuro bofo mpa ba masukitu am yipebre na asa Yaw Aboagye Oforisuo ni tifosuo metre dwam na mde Asem Mpe Nipa dwumadie no ebde ebremo na yebekro no man PK Pastor Ken ono ene de enwum ebesesem Oforisuo Aboagye na PK no de ne koku bi ekura no acha tuduro na sese ya wo ye sofo no de nyame de esu aguso tese no nyoma eba fom papa Oforisuo Aboagye mene mapamfo na PK wa yekese mene mapamfo yakramo yeko long time Eya nukre, impanyufo aka to ho say, si ewu to sie so a, won chen